teman-teman, kembali lagi di channel Ajis Cute Channel. Kali ini Ajis mau masuk ondel-ondel nih teman-teman. Mau joget. Yuk joget bareng Ajis yuk. Ayo Jis masuk Jis. Masuk. Siap. Siap. Nyanyi dong. 1, 2, 3. Nyaki nonton ondel-ondelnya. Nyaki ngarak ondel-ondelnya. Ondel-ondel ade anaknya. Anaknya ngider-ideran. Mak bapak ondel-ondel ngibingser. Ngarak pengantin disunatin. Goyangnya asik dan endutan. Yang ngiringin igel-igelan. Plak dung 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 plak plak plak. Gendang nyaring ditepak. Mana Ajisnya ya? Ajis. Ajisnya di dalam. Mau joget lagi gak? Ya. Joget dong. Ini ondel-ondel lagi muter-muter nih teman-teman. Udah jadi nih ayahnya bikin nih. Pakai kardus nih sama bambu. Habis Ajisnya suka banget sama ondel-ondel. Jadi dibuatin deh sama ayah. Ajis. Nanjero wonge iku. Nanjero. Look at this. Yuk. Ada Dede Kesya. Iya no, Ajisnya joget nah. Sini deh, lihat deh. Nyak kita nonton ondel-ondelnya. Ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ade anaknya. Anaknya ngider-ideran. Capek ya ondelnya ya. Ngintip ondelnya. Ondel-ondelnya ngintip noh. Oh dadah, ondelnya dadah. Ondelnya mau istirahat gak? Joget lagi? Oh nggak usah, ondelnya mau joget lagi. Nah dedenya joget. Nih dedenya joget. Dadah coba dadah. Dadah gimana dadah? Tuh, salim sama ondel. Salim nah sama ondel. Tas. Tas. Tangannya dong Ajis tuh mau salam. Oke. Ondel. Yuk, gimana? Gimana Kay? Nyanyinya Kay? Yuk, kita nonton ondel-ondel. Wih pinter dedenya nah. Dedenya bisa nyanyi nah. Ondel-ondel. Nah dedenya nyanyi Ajis. Wah. Iya. Udah? Iya. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah, sampai jumpa lagi di video Ajis selanjutnya. Jangan lupa ya, like and subscribe. Dadah. Assalamualaikum.